Madaban penhiar ya kalama jong ka senjuk jong ka second thai zone 7 jong ka women's day kam alwal meet balawan ra ya kalama hangi hostage naman nuka ban hangover ya kalama Shaka Parish kaban sa Shipat yang the next women's day but annual meet. Father, insa announce ya the next parish kaban sa Syria ka benta kaban pinya ya ka women's day pat ka annual meet jong ka zone 7 hausna kabanwan ar hajar ar pulai ar hajar ar pusau minta ngapin benar na kebenca kaji kedulang jong giseng lokmi jong kestun 7 kawan salong haus nam ajar absal kan salong hak omsning parish so minsan kedua ha usna kabanwan ar hajar ar pusau ha omsning parish